أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Kamis 20 November 2025 Masehi atau bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Hesos dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Ustaz Kiai Gus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Kami informasikan bahawa saat ini masjid sedang dalam proses pengecetan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam beribadah. Mohon doanya agar proses ini segera selesai. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمدمه وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك من شر الوسواس الخناس من الجنات ربي أعوذ بك من الشياطين بأن يحضرون. الله أكبر. ويل لكل يحسب أن ما فلا لا يؤمن عليه في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. ألم ترى فجعله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما بارك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانياتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين 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 يا الله. آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا يا رب الطيبين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعمده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعمده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا ودود. ارفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة
ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض إنك على كل شيء قدير. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala niyatil futuh wal munuh wa rusuh wa salahil badani wa ruh wa taubatan nasu ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa zuriyati wa ahli baiti ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin al qurubin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada was salihin wa walidina walidil hadirin wa masyayikhina wa muallimina wa talamizina wa ambatina wa ambatil muslimin wa zawil huquqi alaina ajma'in wa ila arwah al-muassas hazal masjid agung wa awanih bibinaihi wa mu'alimi fihi wa madafati wa jama'atihi susan ila ruh Sultan Mahmud Badaruddin al-awwal wa sani wa zuriyatihima susan ila hadrati Sayyidi al-allama Syekh Ahmad al-Marzuqi wa walidayhi wa masyayikhi wa talamizihi wa zawjatihi wa auladihi wa ahibbaihi summa ila arwah ambati hadhihi al-baldah minal muslimina wal musliman wa minal mu'minat wa ila arwah jamaah salim an-nur wa ila arwah wa ila rumahnya ciwi dihami ayam masakus Mahmud wa ila arwah sadatina Sufiyah wa jami'ul la ilaha min masyariqil ardi la magharibiha bariha Allah yaghfiru lahum yarhamuhum wa yulid darajatihim bil jannah wa yaj'al alaina min barakatihim wa asarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dunya wal akhirah syaulillahi lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah sahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi jama'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi ardihi wa samaihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wassalaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar rasir asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin, kita akan melanjutkan mempelajari ilmu tauhid kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah amin. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila, telah diutus untuk seluruh alam, rahmatan sebagai rahmat, fadila dan utamaan diberikan kepada beliau melebihi semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamina, untuk semesta alam. Disebutkan lil alamina ni sekalian, kalau para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu mereka diutus cuma untuk kaumnya baik, untuk di negerinya baik, tidak untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau kita umpamakan cak ini, seperti di Palembang ini, Ustaz Nurdin tinggal di Sebangulu, Sebangulu 1. Ada Ustaz lain tinggal di Sebangulu 2. Ada Ustaz lain tinggal di seberang Ilir, ada di Tangga Buntung, ada Surau dan tempat-tempat yang lain. Nah, kalau dulu itu nabi-nabi seperti itu. Sebangulu ada nabi, Sebangulu 1, Sebangulu 2 ada nabi lain, Sebang Ilir ada nabi. Nah, jadi banyak nabi-nabi pada masa itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para nabi ini ada yang ketemu, kan masa itu ketemu. Nah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah untuk segenap alam semesta ini. Bahkan bukan hanya untuk golongan manusianya baik, juga untuk bangsa jinnya. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk alam semesta ini. Dan beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat, sebagai pembawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadirin macam ini, kalau Allah ingin menurunkan bala, Allah ingin menurunkan bencana, musibah, maka berkat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala bala, bencana, musibah itu tidak turun. Sebagai contoh, Nabi-Nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad, kalau umatnya itu durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka ingkar, mereka tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka seketika itu turun bala, turun bencana, turun musibah, langsung diazab oleh Allah SWT. Tidak untuk kita umat Nabi Muhammad SAW ini. Jangankan orang-orang yang ingkar, jelas-jelas kufur, kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad. Hadirin, sesama kita umat Islam banyak yang ingkar, banyak yang meragukan. Kan banyak di antara kita umat Islam ini mengabaikan perintah, melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Tapi tidak langsung diazab oleh Allah. Orang yang tidak solat subuh masih diberi rezeki oleh Allah, masih berikan kesehatan, masih diberikan oleh keselamatan. Jadi ditunda, ditahan azab itu. Mudah-mudahan mereka ini mau bertaubat kepada Allah. Nah, begitu kita umat Islam ini satu hari hadirin menginsafi, menyadari kekeliruan dia, kesalahan dia, lalu mereka bertaubat kepada Allah, ampun kepada Allah, seketika itu juga dosa mereka diampuni dan taubat mereka diterima oleh Allah. Dan Nabi mengatakan at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Begitu juga orang-orang kafir yang tadi tidak percaya, yang tadinya ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu mereka mendapat hidayah. Mereka kembali kepada fitrah, masuk Islam. Begitu mereka mengucap dua kalimat syahadat, dosa-dosa yang dulu-dulu itu semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yahdamu ma qablahu. Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Inilah rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terhadap hewan. Kita kan kalau kepengen nak makan ayam, kita sembelih. Kita membaca bismillah, kita hadapkan kiblat. Ini rahmatnya Rasulullah. Bahkan jangankan kepada hewan yang kita makan dagingnya, hewan yang tidak kita makan daging, yang diharamkan makan daging, tidak boleh kita aniaya. Kalau kita nak bunuh-bunuh, misalnya ada ular nak kita bunuh-bunuh, ada tikus nak kita bunuh-bunuh, yang dilarang itu kita nyiksa, tidak boleh nyiksanya, tidak boleh kita menganiayanya, apalagi membakarnya, tidak boleh. Kita mau masang perangkap, masuk tikus dalam perangkap tadi, kita bakar, oh berdosa itu. Bunuh-bunuh, kita gebuk, sudah selesai. Tak boleh kita aniaya. Kita benamkan banyu, angkat, dia benam lagi, angkat lagi, atau kita gepuk ini, tak boleh. Gepuk, gepuk sekali puk, sudah. Pokoknya dengan pukulan yang mematikan dia, tidak boleh nyiksa. Semuanya mendapatkan rahmat, semuanya mendapatkan kasih sayang pada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, hadirin, dan juga Nabi SAW merupakan suatu karunia Allah. Karunia Allah, dan sebaik-baik karunia yang kita dapat adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan karunia-karunia yang lain, hadirin. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita ini. Baik itu rezeki, ilmu, kesehatan, keselamatan, kawan, keluarga dan sebagainya. Tapi karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Andai kata kita tidak mendapatkan karunia-karunia yang lain, hadirin,
tidak mendapatkan harta yang banyak, tidak mempunyai tanah yang luas, rezeki juga dah secukup-cukupnya lah. Tak ada seperti orang-orang lain. Kita bersyukur, tetap bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad hadirin, ini perlu saya sampaikan. Beliau bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Yang kita ketahui beliau adalah sebagai seorang nabi, seorang rasul ini kan. Tapi lebih daripada itu hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya ini. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu punya kita. Jadi bukan hanya sekedar nabi kita, bukan hanya sekedar sebagai seorang rasul. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad itu punya kita, diberikan oleh Allah untuk kita. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita atau pernahkah kita merasakan kita memiliki Nabi Muhammad SAW? Sama seperti kita punya sendal yang kita bawa, kita bawa kendaraan, kita punya pakaian, kita punya rumah dan sebagainya. Nah, kita merasakan itu punya kita, milik kita. Jadi kalau kita nak keluar dari masjid, kita nak pakai sendal, lalu ada orang lain, ini sendal aku nih, tidak, ini sendal aku, ada tandanya kan. Nah, kita mempertahankan. Kenapa? Ini sendal kita. Kenapa kita pertahankan? Ya ini milik kita, punya kita. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW punya kita, milik kita, lebih daripada segala-galanya. Punya kita, milik kita. Nah, jadi walaupun kita tidak memiliki apapun, tak masalah. Kenapa? Karena kita telah mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang telah Allah hadiahkan untuk kamu. Alhamdulillah. Jadi kalau umat Nabi Isa dapat hadiah dari Allah berupa ma'idatan minas sama, hidangan yang turun dari langit, dimakan oleh umat Nabi Isa, selesai, habis. Nah, lalu untuk kita, apa hadiah yang kita terima dari Allah? Oh, luar biasa. Yang kita dapat dari Allah sebagai hadiah, yaitu Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita betul-betul merasakan memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya contoh lagi, kita memiliki anak, punya bini, harta dan sebagainya. Itu punya kita, hak kita, milik kita, kita pertahankan. Tapi kita punya Nabi Muhammad yang lebih hebat lagi segala-galanya. Alhamdulillah. Nah hadirin, dilanjut. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim Abdul Manab yantasib. Abuhu Abdullah, abahnya Nabi itu adalah Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab yantasib. Itu nasabnya. Di Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab. Coba kalau kita Fathur Rahman bin Mahmud bin Abdul Rahman sampai Yai. Kita kadang-kadang lucu jemaah nama Yai tak tahu. Nuruddin, Muhammad Nuruddin bin Mansur bin Salim bin Ibrahim bin Kapidin bin Dung. Habis? Ingat. Nah, jadi kita ini hadirin, ya kita lalai dengan nasab keturunan kita. Nah, kalau para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu ada silsilah nasab mereka itu. Setiap para habaib, zuriat Rasulullah SAW itu kalau menyebutkan binnya tu bin bin atau sampai ke Rasulullah SAW. Yang sekarang ini dipermasalahkan. Dia mengatakan nasab mereka tu putus. Kita tak salah ngurus. Kita ngikuti guru-guru kita yang dulu-dulu, guru-guru kita yang tua-tua itu. Dan juga mereka mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Mereka memiliki satu keyakinan bahwasanya para habaib ini adalah zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah lagi, biarlah kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Ini pokoknya sirulah Alhamdulillah di Palembang ini aman aman, nyaman. Kita tidak terprovokasi, tidak salah melok-melok. Jadi Rasulullah SAW namanya adalah Muhammad, nama abahnya Abdullah, nama kakeknya Abdul Muttalib, nama buyutnya Hashim, nama piutnya Abdul Manaf. Jadi anak, kemudian bapak, kemudian kakek, kemudian buyut, kemudian piut. Piut ini cicit. Tapi kadang-kadang orang galak nulis buyut itu cicit, bukan cicit. Cicit itu bawa buyut. Buyut, cicit buyut, piut. Kalau Palembangnya piut, cicit. Jadi aku ini anak Sukri yang kemarin ngenti ke Ustaz Nurdin Sukri itu punya anak. Anaknya Royan. Royan ini anaknya Sukri. Sukri anak Ustaz Nurdin. Berarti Royan kemudian Nurdin ini anaknya Mansur. Masih hidup ayah ni. Jadi ayah, anak, cucung, buyut. Cucung, buyut. Anak, cucung, buyut. Jadi jangan ditulis apa tadi? Cicit itu. Cicit itu kakek. Nah, di bawah di anaknya buyut. Anaknya buyut baru cicit atau piut. Ini harus kita ketahui hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita tak tahu silsilah nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, kemudian wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah ardhanhu Halimatus Sa'diyah. Ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya Aminatuz Zuhriyah. Hadirin, salah satu kewajiban kita orang tua kepada anak, selain ngenjuk makan, ngenjuk pakaian, tempat tinggal, kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Nah, ini jangan sampai kita punya anak tidak tahu. Kalau nama Nabi mungkin aku yakin kita tahu kalau insya-Allah. Nah, anak-anak kita hadirin jangan sampai tidak tahu bapaknya Nabi. Jangan sampai tidak tahu nama ibunya Nabi. Kalau seorang anak tidak tahu, tidak kenal bapaknya Nabi, tidak tahu ibunya Nabi, bapaknya berdosa hadirin. Bapaknya berdosa. Jadi kita berkewajiban kepada anak kita, jauh tahu anak-anak kita tu, anakku Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Jadi Muhammad bin Aminah. Muhammad bin Aminah. Nah, ini aku nyok tahu lagi hadirin. Ini kadang-kadang kita galak keliru juga. Muhammad bin Aminah. Ustaz, ngapa bin mestinya binti? Kalau binti tu anak betina. Kalau kita lanang seperti Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah. Bin itu anak lanang. Muhammad kan lanang. Nurdin kan lanang. Bin Mansur bin Yangci.
Nah, yang binti ni kalau anak betina, misalnya Zainab, Fatimah, misalnya Fatimah anak Nabi Fatimah, Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Khadijah. Jadi binti itu artinya anak betina. Kalau anak lanang bin, ke bapa bin, ke mak juga tetap bin. Jadi wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Ibunya bernama Aminatuz Zuhriyah. Ardu anhu Halimatus Sa'diyah. Yang menyusui beliau atau ibu susunnya bernama Halimatus Sa'diyah. Ini juga jangan sampai tak tahu anak-anak kita, keluarga kita, ibu susun Nabi itu adalah Halimatus Sa'diyah. Alangkah mulianya Halimatus Sa'diyah mendapatkan suatu kehormatan menjadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali nanti hanya akan kita jelaskan, kita akan ceritakan tentang ibu Nabi dan ibu-ibu yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura. Tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa faliman rasulullah khassah. Amin buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.